Allah bu mübarek beldelere gönderelim. Haccü eşhurun ma'lumat. Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan kürsüye çıkan halide edip o muhteşem topluluğa toprağın üzerinde şerefsiz yaşamak يا وزير طبعا دي وكمان انه ما حدا من هدول الاطفال والنسوان والرجال ما حدا تصوب نهائيا ولا بشظيه الحمد لله رب العالمين. وهلا نحن رايحه بالليل لليوم امنا الطرق كلياتها وباشرنا هلا بطلعان النسوان والاطفال لخارج المنطقه. يا بدي ولع تحت السكر يبان. On s'en va, c'est le temps qui reste là. On y va.